Te alanga se amene le ainga le atua. Amen. Fatalo fatu le nei tula le afiafi. Ia o le amatalia whaina tatou pespesenga. Fatatali e tatou sauninga le nei afiafi. Tatou pese mua mua. Wale o toi mamau. Amen. Tatou pese so ai. This little light of mine. This little light of mine. Chew up, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Chew up, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, chew up, I'm gonna let it shine. Peace came from above. Tuesday told me to have more faith. Wednesday gave me a little rest. Thursday told me to watch and pray. Friday told me just what to say. Saturday gave me the power divine just to let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Alright, Sangata Umaya Laila. Sangata Umaya Laila. Sangata Umaya Laila. Sangata Umaya Laila. Oh Yesu, Sangata Umaya. Sangata Umaya Laila. Sangata Umaya Laila. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Who Jesus. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Time le Navy ingat to pese so wai fola wilunga le masa. Fola lunga le masa lona lofa. Fola lunga le masa lona lofa. So pese muli wutu si alo wiwa. Su si alo wiwa. Ilelangi lunga. Yesu afama mau. Male akasala malema. Malema faya wana mau. Yesu afama mau.
Tele lava mol faunga ina tosi ufonga matango fi fa maulunga ina ili vi ingole tua 5 Fafte atu le fia lewa mai ai tatou pesenga ia fa matango fi ina fo ia misera mataino tatou sauninga ia vero leo le fia fa tar fatu ma ho foro fatu to ia tulanga masani o tatou tuno ia ona tulanga maulunga ia mese foi ia mai le malu le tua le sua fa mano tatou ri o Yesu Kristo ia o te fa pe tua i talofa lava so mai matara au mai ia o ve fos fa mbianga e le fiafi ia tu solo to fa malosi mai tatou pokalame ia pol tatou sauninga ia o nei ngalo ia Tatalo le nganga le tua ia ve fot fe au nei po ia pa ia tiro fi ngalo mo tatou loto nga tala na auna te tai o tatou renga tatou fa tu ma fa fele ia tu fa le tua ia mese le nei tua tatou renga e fa to lava i latou ia o finance si mai fa me tele le tua le fiafi ia na mataina tatou pokalame ale Fesili e se mete fi Fesili ai ia o nei ngalo ia si lo ao se vai ngai te fio menino ile fio ngane tua o le au ni al tatou Tatalo lo matou tamai o ile rangi le na fiafi fa tai le no o matou te moa talaina ile foi pokalame le feau ia mawhaina whaolaina ma tā pena saunia i o mātou tangata i le wha moe wa umana e tā pena ina i le ola e whawau o na mātou te talo tu lea nganga whasaia fio maia wha tumuina ia i mātou le tumu ato toa mai na wafio ia mawhaina te taraina le nātou whafonga wala mātou wharongolongo ia e ala i la wafio pa ia wha maria nei pō ia i mātou uma maise nei o mātou ainga ia o sumai matala au mai ia e moli mawina ma whalongolongo ia la i lona finangano i lona suafa kiviso o mātou Tatalo o mātou wala au atuai nei. Amen. Malulu atu ana o le tātou teimi ua tātou iai, a alu tātou whasamo uma amata pu ia na launga ele luafes fuluono. O lona winga ele se teimi e abe el whaperetania mo nai o tātou uso o ele malama i la tātou ngangana. Ai e whapele le nganga saia te uia. Ele tāua po aia vea le whiau, po konfenisi po tātou o le whiau a tasi ele atua. Aisa, ele sila le atua ini lotu, e sila le atua i tangata. Mafo angala na sa alu a tātou ia moti o tātou o tino. Peitai, wa alu, wa sifi na ele konfenisi ile saa. Wa ave ese lali tele o lato mea sailo ai sapati o le tua.
Awa vai atu nei, wa toe au tātou le tu. O lala o tau whailoa o e whaliliu umama ta upuia sana alfa Samoa. E whaliliu il Britania. A mata lai li pōle nei, o lea la aluatu le mta upu il Britania o le mafuanga. O le mta upu lena lau ngana pō le fio mai o Yesu. E le imal malama tātou wa umal taimi. Ai vaile le utufa mai upu taimi. A le sol fe au le walu nei wa umal taimi. Al mafuanga la lea o le la tipi ai loa I al pupu al taimi. Ya la tātou alu sao loa wa umal taimi. O I la lea la tau wafunga ai mo mua il pol nei o le fe au whapitoa na ave na I o tātou uso la il korfenisi ile ngangana Britania e ilo ai le balea o le latu mela wa o tangata o le asusa o le asofitu moni ale na o le pepelo satani ya le la tatu wa iai ile famtalanga ale tua e tusa o le mena tupu ia mal mai tatu lo latu le fa Britania a o te iloa o le mal similia tatu ni po amene ai o le fiafila nei ai le batu taimi mo tatum taupul pol nei lo ia la mano te Fesili ai e tu sam taupu ana po le sa tatu falonga ai po mta upu uma ona lau ngaina le la batu ile mano le e silo au lunga we el tatu mike na batu le ati o te Fesili ai I se mea ele manino pe mamna mai mta upu ia umana lau ngaina ai silo au lunga ya na batule ya ti oi ole amanoa okay ese Fesili mta upu na po o mta upu ia na talatu le man ma tātou ya le ya foi o le lo se Fesili ya la o ya la tu mele au o A pasta faftai tere la mole abnoa. Au talitonu fo I o la filongi ai tātou tonu. We have some new friends in here. So, o la Fesili fa mole, the question is, o le ala, le mea le aso so'o, I le taimi lau tatou iai fa mole. What's the next event? Please, fa mole lava. okay o le taimi nei malmelea wa iai tātou wa leva na varu ia e tūlai mai loa Amerika e whaia Amerika le pule uma a le uluma manwheai o le pope. O le alau tā taimi taunu tūlai mai a Trump wa uma na iai le Project 2025 e whaamalusi ai le sa. Peitai e ese ale a ao le tua. Tau te mantua na iai le prokalama na sau e le taimi lea o le luafe luasfulu. Sauni tātou e alu tātou fast food tau sanga talun tūlai le lotu. Ai tūlai mai loa o le New World Order ma le ORPM le na whai Office of Persecution, Office of Religious Persecution Monitoring. O le asau-sauanga o le kalesia le tua. Al vaenga le monitoringa peitai. O le vaenga monitoringa o le FEMA. O le FEMA. O ave uma e power malo Amerika. Power tu fatasi o le Air Force, o le Navy, o Malingi, Coast Guard. O vaenga au uma malo o tu fatasi le FEMA. O le anu whalo tu nei saunanga a Trump. Po tolu nei po taluai. A foi mailan fam talanga.
Pea o te tau fo ina abe esele fima ia o te whangaina. Ono lolea e whaalava ale ao le tua. Pea nei sa tu o umana fausia ia concentration camps. E maua le ono se lau i Amerika. Wa mantana fau i Australia. Whapea fo i New Zealand. E lau uma e tangata e leu stai whatununga al malo. A te i au whaalava mai le COVID-19. Le ana sau alko e whaamalo sia umantangata e tui. Ia leo tātou loa nei pepelo na mea o nai tangata uma mātutua ia na tui o whaasolo uma il palpala. A o sau ai ma tātou. Wa ntou whaalonga mai foi o whai ati ia o tau aua nei tui. Ia isi o tātou na tui ia lau whio tivoi. A o tātou, tele o tātou na whaalonga mai, ele tui, ia lea lava e manuia tātou. O te ilo o tutuli whawhia o e tui. Ia, a whai atu o tele tui. O le mafuanga, no o te malmalama i le waloanga. O te malmalama foi, na avea ue le tua i le aonga whafo mai. Ia ulofa i tau ripoti a scientist. I mea e a whai nei tātou tui. Ia, ai te lea lau whalong tā ia o whapena fo ina malolo ai la tau. Lea lau o tā nei li teimi a Trump. O le mea o le asau, o sā wanga il wha singo le sā. Ai, matai ai se mea mai ele tua ia Trump ia e wha lava ane. Ele wha taunu ina ilda mea. Tātou te le iloa. Ai pau mea tātou te iloa mai a tuspa ia. La tamu whai, wha sā, atu na wha tau atu pe wha tau mai. Ai e wha lau tele mai ile tula fono le sa whai tau ina pasia il pope. E o oa ile leisene e te tō ai mea pe whangota ai e whasa. Se wanganawa usta e tausila sa. O le ala e malosi o lao ia mea. Le tātou te ai po whewhuli el tai. A lisi la mea lona tolu loe tu lai mai. E te whai tau tu se whalinga e sfufitu. O le susunu al Vatikana. E susunu lo le Vatikana, nei lo le wa uma. Ai sea, e uma lo ale na mu le Vatikana ai tu lai mai e lolu sfelo. O satani. Ia mawhai mai o ia lea na suia lea sa. E sa pati asfitu. E lea so mua al Vaiaso. Tau whai foto ele uma tangata iai. Mo isala elu, o ia la folfola ia, o ia o le Mesia le whatau asau. Fuli uma isala elu e oifo iai. Sau mamona, papa maa ia, na ave ia i o samita e whaaliliu el tusi mamona. Fuli uma mamona iai. O le asfitu ia, o lawa uma na choe ne pope. Pawala tangata e tue against. O tātou. Against tātou. O le alal meo. Whasiotia. Ia, po le e foile ao le atua ia e lawe e elan whanau. A whai maitus pa ia. A le wha pupu ina ia aso. E le eise se whaoleina. A bai lei vang mulmuli. Ai ono o e o filifilia. O le afa pupu ua ia le tua. O lona wenga i le teimi nei. O va tau malo. Ele a tose a fai tu la fili lei mai po musaina. A wale se ni sila. A lai ta ofi e angelu mtamtangi. Le ngata lea o le whaatafunanga le alu. E
tasi ale aso o le tat whaalonga tune ili mele na hitai a koromendo ia. O tolu nei po ale mo moe tātou. A matua nuti fale ma mea. Ile malosi o le asisio na sau. E ai le ao le tua pui lana whanau. Pe a fina ngalo iai. A fina ngalo fo ile tua e whatanga tātou. Whapei o tātou usa I tau sanga umawai. Whai mail whamtalanga a Cardinal Kipan se e ono se fulu miliona al whanau le tuan whasiotia le pule a Roma pope. A whai mai tu stala Kerisiano pe o Sagas. Whai mai le ai e au le lua se lau miliona tangata na whasiotia. Afe lua se lau ono se fulu tau sanga. Au tātou la e afe lua se lau ono se fulu waso. Tolu maleafa tau sanga. Se vānau whapupu e le tua. So mea la nā lau saul waloanga. Ia pelano whatua e sau ama aluatu. Langa u telitono lupu le tua. Walu sulima tau sanga o ola ova ai whataunuina o waloanga. Ele misi ase mea. Mea whailana leu tu whaitoa ua mata no tātou teime te puni ele alo whatunoa, la tau mama e mtaupu I alo sau. E te puni longa, te leto I salamo. Tangata I a mioleanga pea oe, tangata I loto leanga, te loto leanga pea lava oe. E leto I suia. A leo a miotonu pea oe. Mai leo whamtalanga a Elena Waita. Tate o mai ai le lotu. Ona ole masaninga. Whai laus fulwai. Whai au taulanga. Ai le te langona le bū o lo loto. E matau I le atua. Ona ole alofa I le atua. Walu e sele ngapa ia ma oe. Se va nala to o lawa redi la to ia mo le langi. Kei po Tali le Fesili. Ya, mafu angala le fa maria atu. O le atipi il fa Samoa. Al up to date mointa to il fa Britania il polnei. Ona wala stay to fa Samoa ai. All right. Eto ye la SISDAC Fesili. Ale alu lo tato. Ja, le tātou no mai, na tātou tātou, whamrea tule au tō ifta sumain tala au mai. O le pōnei, ua le lava se teimi e toi aluel wha Samoa. A lea la amata nāru tātou wha Britania. Ona, I le teimi nei, ua ave ese uma mea ale asfitu sailo, aile man fe ai mal sapati. Ua le toi ese meilong le au fiu sue. O lona winga la mea umayan fa Samoa le utam whaine e whaali liu le ngana Britania. Ina ia man malama tātou. Ia au te iloa le, wale leifo il tātou simili, amene a iaisau silim tau pulpone, ia nam whaelena e psi sa fa Samoa mai oi tae au. Ia pe fa Britania foi. Ok. To ila se tātou sili ala tātou waluloa. Eses. Le ai. Ya la puno mai te wala fil tatu talo. Ta mai le langi whaftailo olofa. Whaftailo wanga lewa elena tia se mea I mātou. Awa e te talaina la o fionga. Ma le upol valo anga. Mātou teilo ai o mea le atutupu ai le I taunu mai. Paftai le ale tu le no poa matou falongo. Le atu nga sai te taleina la tu fafonga mal matou falongo. Ai mese la vai la tu ele o lava mana le ngana Britania. Alofa le tu of sosania I la tu. Ilo la swafa I suwa vala o tuine. Amen.